Hello friends, Shillong tir formula cover to the target. Ani o channel tin no joto no lamchako. Mian thalo to light hamoni salo mia to 24 tarik 24 May 2025 ni salo mial Saturday light hangje Saturday ne 24 May 2025 ni salo only below no na post kare mani community post kariman nongna 53 ni value first line no 53 ni value rejak tongo erpore tongo 45 ni value rok tongo 34 ni value tongo 26 ni value tongo gai tai kaisa value no ka ang pogui thanga pheran chong 53 ni value le first line no rejak pheran chong abo all value hone ang rejak pheran chong all value pheran chong all value hone rejak ta hingkai naidi tabo nong no ang value no provide khai tongo abo norok ta kaisa mane no baksa mane joto boro gya mane baksa value no chajagui game play khaina tongo to baksa kai to house ro game play khaina borok tongo hingkai baksa to value bo only value simi phano baksa to game play bo khaina tongo hai deba gamian saloka ang house provide khaimalia tamhmala miyang video bo ang slamnani mane mian sala asuk somai men bai khaijalia ba video only post simi khari kata post to community post to 1-2 second bisingo no minute ni bisingo no post mui thangba abo post khari kata only value simi provide khai mian sala hingkai abo norok no baksa abo mane baksa edit ni kajago post sodo post eta khema jaga no edit na nugui makana abo o edit abo actually abo number le edit ingya pheran chong number le edit khaya to pheran chong abo mane abo ang chinta taisa wansugui 2-3 minute ni pore ang taisa wansugui mane o fc fix result nai hinai ang ririman no se abono se fc mane fc fix result nei ang rimani fr plus sr abono se ang edit khaimaru tamhmala 2-3 minute ni pore no abo ang wansugui oran bising no fc fix result fr by sr by no game play nai o balloon bisingo hinai ang wansugui ang edit khlai marika number le pheran chong edit khaya abo khang real no site tongo number le ang edit khaya pula no first no ang 53 ni value line rejak pheran chong erpore te 4ta value tongo only 5ta value ni bisingo fr sr no fix result nai ni ang samani noro nugui mankhana Mia to phayo 24 tarik 5 March 2025 ni salo fr by sr no 08 game play khaima nugui mangkha pheran chong noro 53 ni value ota hingkai abo actually abo number value khaya pheran chong number le value khaya 100% no riwi ang no real no kokhai tongo just edit khaimani karon kai fc ni se 2-3 minute ni pore abo bo jeta number jeta provide khayo value o value provide khaimani 2-3 minute ni pore ang fc result nai abo fix nai oran bisingo na edit khairika awsik se kok khaisi ganoro clear khana aro no bisingo pula wa 53 ni value 4ta value khaimani login like kaisa sobaika erpore second ni bisingo no 2ta like sobaika pheran chong erpore koyak minute ni bisingo 3ta like sobaika ei borok khai
real seman ta je first like ri nei ano bon bokai kaham kai borok bokai to seman friend chong abo to bono bang congratulation ya poro bo like ri mani nuk na community tebo post numal lagi no value numal lagi no bo fr sr nei ang bono bo numan bagai bo like rok ri khana nang kha khayo gai bono bo congratulation ya poro congratulation ya poro gai bono bo hambai abo haike no ano support khai tongtho hingkai tabo kokai haise tabo salai nai tini to 25 May 2025 tini khela off na hingkai tini khana se forward khaini bokak thanai 26 May 2025 only balloon ni bisingo no fr sr result game pelang mane nugi mane parent chong fr bo game pelang man nugi mane sr bo game pelang mane nugi mane parent chong jodi wo pair number by half pair riya hingkai parent chong pair number wa half pair number riya hingkai balloon ni bisingno fr by sr game pelang mane nugi mana hne ang kha khayo parent chong no chaja tong no channel no subscribe khai tondi Shillong tir formula ko boro tu de target no o channel ni bukak tin only balloon forward khema nugu manai house lang tai forward khali friend chong only balloon ni forward khainai do ganara 6009 559429 friend chong 6009 559429 friend chong ora no contact khema to no hamja gui tong haba ga ase jote no muthaka hambai joto no only value forward khainai fc result mani bagai nugi manai pair number wa half pair to abo maso ekbar duibar thungo abo no to chung nojor khaya hai deba chung just pair by half pair sara number no chung besibak target khayo chung jara game play khaina rok game play abai ke khayo hai deba pair number wa half pair jodi game play khayaga akong sawo o value ni bising no bo fc result game play mane nugi mana na kha khayo Shillong tir formula ko borok tu de target o channel bukak tei friend chong ngamia to video khai pano post khai ja post ni bisingo 53 ni value to first line si rijak abono fc nugi ma hata men salokai nara checking khai mano nara community tab post thangai ga jora jora abo hare ko bang post khai maro ta mole video khainani upload khainani ekdom ani net to problem norok jotong semano live che kaham kai phaimai friend chong ang bagino somoya post rok khairo ta post le 1 minute dong bising se post ungui thang kai abo to easy ade ba ang bagin post khairo ta kai khana to video tu bunai noro nai tongdi sa am channel subscribe khai tongdi all button sinai and support khai di friend chong no channel no norok ni channel ni wan su demo support khai tongdi friend chong abo no kok jarota ga joto non hambai